Ćao drugari, došli još jedan epizod, sa drugi epizod igre multipitanje odgovor. Pa hajde krenemo. Prvo pitanje glasi, koliko imaš godina? 11. Drugo pitanje glasi, koji ti je omiljeni youtuber? Bake. Koji ti je omiljeni strani youtuber? Strani. Pa, jedan uvijek se time na Milimetar. Peto pitanje, četvrto pitanje, koliko je dug? Dug 7,43 m. Da li imaš vrta i sestru? Imam oba dvoje. Da li si ti otac i majka razvedeni? Ne. Šesto pitanje, gdje spavaš? Na krevetu. Koji si razred? 5. Osmo pitanje. Omiljeni youtuber iz tvoje ulice, ako ga već, ako ima, ako nema, nema veze. Omiljeni, misliš odavde, gdje sam ja. Pa ne snima niko, najpoznatiji je Amer Habibović. 10. pitanje. Imaš devojku? Ne. 11. pitanje. Koliko imaš kilograma? 35. 35, tako. 12. pitanje. Koliko vremena edituješ klipove? Pa ja klipove editujem oko sat, možda i manje. Ali vam to 5-6 minuta. Možda i sad 3 bude minute. 13. pitanje. Koliko dugo snimaš na YouTube? 5-6, ne. 2-3 dana. 8 subscribera za 2-3 dana. 14. pitanje. Koga više voliš? Brata ili sestru? Pa ne, istu sestru. I 15. pitanje, to ste, imat ćemo jedno bonus pitanje, znači. Pokaži svoju tašnu za školu. Oj! I bonus pitanje sam ja pripremio. Jedno pitanje koje je napisao Elvis, znači ono glasi. Da li bi rado, on nešto napisao da li bi radije ubio najboljeg druga ili najbolju drugaricu. Da je ubio druga. Tu. Koji imam, a drugarica nemam dijeti. Piš tako tu. I to bilo to što tiče ove epizode. Ako ste uživali, podržite i lajkom, subscribe i šerajte ovaj video. Mi se vidimo sljedeći. Pišite komentare koji video sljedeći želite da se. Pozdrav!